ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood. Sino? Awan da na ya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Mabutang da. Sino nga tipagbut ganda pare? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Natulad ka nga no kasta. Tiks ko na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kain panagkuktar. Sa bagay mo kidiya pare. Kapitan! Kapitan! Apay, kasla nakakita ka itel alya, usay. Ay, nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side, apag-urayan nagiti tattao itilugan, ngagpailay. Nay, kunak manok ko na mapimanaw doon pare. Talaga mo't apimanaw doon. Nagsubli na, kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang ti kunada. Awan ka no ti kabutang da. Anya di ko nam kusay. Awan ka buteng da. Uri ni pare Inteng. Sanda ka no akabutang ni kapitan. Awan ti kabutang da, tataba daw. Pare, kasano day tanyay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasumbatan. Apay nga ta. Apay damagam kanyak ngay. Apay nga ta asi katikinayat ko. Nagadumit agar aram kanyak idi anagugwapaw. Italang adamagam day ta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisamak. Kasla ka di agro-rupa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man, saan lata nga agbaliw tilangam, nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awaday, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababaway? Marikwanan, tangay baak kang aging gayta. Ngapay manan, tanalagip mo day ta kinabaak ka. Adda ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Ha? Kaya't mo asawan. Di gwapaw. Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak ita day ta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo ken napintas. Ang amumaray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat ka. Nagadot agar aram kanyak idi akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Nataytayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan tasawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bang kagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagat ni badong ko. Kano'y so pa'y tagluto kas kada subakdo kan agbalsay inton sumangpag. O di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, kapitan. Wen nga rod ka no kagawad ulib. Sapay awan mo't nga rod ni kwarog anaturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod tinabate. Isu nga addan pagbut-but nga dagiti kabaranggayan tayo. Asino kumay ti saan amabuteng kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Yay. Biti-biten da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Ay sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, kapitan. Ti problema kita. No kasano ang mapapanaw dagita analuluko alalakay? Ay kat, problemam daytan kapitan. Tasikakat nga rod ti kapitan.
Isungaraw day tati damdamagak iti bagik. Kasano nga ta? Agikata kun atanod no ibaon na ka mapamakilaban kadag iti naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamitin, tanod usip. Kino nagaduda mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay mga no ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain nakap. Jakla ko ba't pinalpalubusan anapan nagaray. Ay, kapitan, agpakaada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamot ti papanam, usay. Mapanak kumami agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Hindi awada, hindi mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaraw. Saka mapan agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kit asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkabakaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nervyusak. Nakaluto akong tuyang. Umay ka na, tamangantan. Nasaya at magta nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amok anabisinan ka na pan nakichismays. Isungamay ka. Anya ngay ko mga rod taramid dito'y balay. Nagadaw. Aglaba. Aglinays. Agmula-mula. Kasyay. Masadutak. Adda kamot amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di pangkag. Ay nabadaw, ibagakken ka anasken apag serbyan na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sakmay. Iso nga ron ngagagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak ki asawa kang ka. Mangrika pa kon kagawad ulib. Ni, naglawag pa'y laang, mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpagnapag na itirabi dagiti managdakda sa lalaki. Aya? Saan dalaang nga analuloko ita, na i-promote dan. Hay, nagbalindan ama nagdakdakas. Ay sus, nakaamamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sos, narigatan. Agawid akmat nga rodan no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Naskan nga agsarita kami ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko nam kapitan. Nagbalindan a kriminal ta managdakdakas da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha? Kasaritak nga ron ni pare Badong. Apay ngamin ay amasapol ani tatabadong pa'y ti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturod nga raw ni tatabadong. Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita a kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno na pigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay kaysa, napigpigsa. Pare, kasto tiplado ta. Ops, apa. Anya ti plano paray. Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit intun kuan, di nakita nakasta kapitan. Mabasbasak ti kayat mong ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakon. Siya manan. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamati pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Wala, kinay nagkutong. Iduro mo labit. Natumban. Ina, natumba matan. Anday ka. Anay. Nakita mo paray. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam ti pigpigsan. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iswa, duwa talangay. Ngagplano paray. Kwa. Ti problema kat kwa.
Anya nga problema paray. Kuha paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nagkunakan ka atak-rutak no nagturidak a kapitan. Magayam, iso lumaban ta paray. Ah, Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanag. talaga yam. Agbuya kayaw. Hop! Ya! Nay, dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hawk, right hawk. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nakunakan ka ajak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagitaman apa nagkugtar kap. Nagngataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird. Ay, kasla karatista. Kasta ti tuladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Walang raw. Tuladak tuman da kita. Anyaya, tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Diyan nga rod pa ng parmagmay kadagiti managdakda guys. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw, diyak di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibagang agpababawi ka. No apay asyak tinasawam. Kanya saan nakagwapaw. Kung kunaklaang mo't dayjay At dausar na dito kinaalas ti rupak tuyan. Wun, pangbutang itingilaw kan lamok. Ay nalabos ka magngabsasaw. Ay, naamiris kon batong. Isugayam nga awan na pulos lamok kan ngilaw dito'y balay. Gaputa at darupam akabutang da. Kasanuday tuyan, Kapitan. Awan mo't malakwak ta nagsapak nga grikrikap itirabi Takabutang ko dagiti kriminal ama nagdakdakas. Ay, kaasi kamat kagawad. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayad akpay iti business permit ko dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta, iremedyaw. No kasano ang mapaksyat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya nga iti aramidan nyo. Tako na mo't arumwar kayo kanita tabadong ita, Kapitan. Plano mi nga min ken ni Badaw. No kasano aparma ken mi dagijay a kriminal. Say-saya atin yung arod Kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayong arudan amapan lumaban no kasta. Ay, biriwil Ay, sapay la kumatan og subli kayo. Awan mo't ton dito'y dagita kriminal, Kapitan. Ay, wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ama nagdakdakas. Nangag mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay parinting armas ka. Awan lat ang mukaw. Nalay nga dumanaw kin kumugtar day ta kumpare tuyang. Sangsangadangan ti kugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadong. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo. Di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Di saan Kapitan tamangagda kayo. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Ho! Siga pa rin tayo. Nalaing ka dumanaw. Kwa. Jay kwa. Siya kon paray. Naglayang ni pare ba nung? Kas legit, nay. Nagpeso, Kapitan. Nay, mapaw, nagpipigsa ti kugtar kung danog na. Nay, na-knockout damot ng Kapitan. Huwag nagpeso. Badaw, naparma mo kanumo dagiti managdakdakas. Ito na. Siya pa'y magtikunam tuyang. Ay, adamo gayam paglaingam, oray inuyaw ka. Ay kituin na. Kayak mo ati self-defense. Ako pa.
Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglain ka? Ipanakil nga. Hinuyoyaw naktupay. Kung kunaklaan mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na toyang. Di mo uyawan ni badong mo. Tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo dita barangay yung. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Poclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagadumot tin tilakom amuma. Wan, iso ngamin ka tinabibiit amalakaw. Kahit asawan day ta, adun tag mumuma dito'y ayan tayo. Kay iso nga raw. Naimas nga ron angar-ngar-ngaron. Ano kasta? Ay di pa dasam tapno amom tay bagbagam kapitan. Unsa? Padasag sa kagawan. Mala, adakan ka. No padasam tapno amom mo ti ibagbagam. Enteng, nagko na asursurwam ti agmuma. Ha? Ay, pinadas ko lang. Kat, kay-kayat mo, mate? Saan? Diyak kabailan kaya? Diyak magustuhan? Ay, nasayat nga rin no kasta. Makius-uso ka matan. Kasanaw. Naawi sakmit. Nagadot ti agmumumaitan. Ay, uray dagiti daduma di tang agtutubo. Ammo damot tanti agmuma. Sikat nga ron day ta amuma. Ado ti mangayat. Uray no kasta, ang pangaasim tadi ka agmuma, inteng. Danag mo na yan. Kumatakak man itila kumamuma, maray. Manaw, kabadaw. Kumatakak iti 5 asupaw. Tay kumplito, tiramon na. Mapitlaang. 1, 2, 3, 4, 5. So, atoy. Tugaw ko mampay dito'y beig, maray. Ayun Ipapas ko man ti agmuma. Ida. Ay, kasla nag-imas mo't di tangal-ngal-ngalam. Tatabuyad yun. Na, No kayat mo di duwata ngal-ngal. Tungal. anya? Ay, mabalain lang tamat Ay, kit umay ka na. Takaduan na di tay. Ay, gumatangak matati, ngal-ngalak nga mo mata, duwa ta nga agngal-ngal. Ayun mo ta. Kamno damot ngar-ngarem. Naa, uray sika, agmumakamat, maritoyag. Kutuan amaray. Apay italaang amaw. Naa, Iso alakwan nakman iti mo maadwa supaw. Tay kompleto mo lang mala, mabiit laag. Ay, naimbag lang nga adda mo ngar-ngarot nga tugtugaw ditaw. Ada ka di urayam? Ningarod ba dun ko maray? Tapno dwa kami nga agmuma ditaw. Ayun na yan. Uray sika, agmumakamatan, maritoyag. Ay, una yan to'y sangot ti tersenam, marikwanak. Apay kaday, maray. Ay, nakaar-ariyak akitaan. Apay aya,
Ay, awan lakit nagado ato prati mo mati makita ditoy. Un nga agpaisaw, maray. Ay, maday, akit kitaan, marikwanang. Ay, unay matanda kita nga agmumumaaya. Ay, bagaam ngamin idaa, tadi da agtupralatan ditoy. Bay ama, kasaritak dagiti agmumuma ditaw, maray. Ay nainteng, manipod imuso timuma, nagrugitan tidalan tayo. Ha? Kasano, tunggal umaddang ka itidalan, katopra ti makita. Anya? Nakarkaro ijay sangot ti tersena ni kagawad kuanang. Iwan, ata agilaklako nga ron iti mo ma. Oh, Awan ka di ti maaramidam, tapno masolusyonan dayta aparikot. naa. Nagrugitan tidalan tayo, gapo iti dayta amuma. Kasaritak tumandag iti tanod. Anya? Ibagak, asiputan da dagiti agmumuma. Ta ibaga da, saan da nga agtopralatan, iti no sa dino dita. Si kamot gayam ti may nga agmumuma, pare. Ha? Ay pangaasim mo ta. Di mo unay mo ta, tanarugit. Anya? Obserbaran nyo mo ta. Kita nyo, ti napasama, kita glawlaw, nay. Very red. Oh, Parinteng. pudno tin ako na ni Banang. Tunggal umadang ka, naglabas iti pagnaan. Ha? Saan lang nga sakmit agmumuma dito lugar tayo, pare? Ibagam ka dagiti padam nga agmumuma ang aro. Tanya, pare. Likli ka niya, ti agtopra, iti daldalan, ta nagmadiakit kitain. Kababain. Ay, kabadong, di ka agtopra di tasango ti tersinak. Anya? Aglako ka iti mo ma. Sa ita, paritan na ngagtupra. Nakarugrugitan di tasango ti tersinak, kabadong. Ay kit basol mo Apay ngaming aglako ka iti mo mangay. Nakararyak ka no dita, kung dagiti customer ka. Ay bayam lang na kita nga agre-re-re. Ah, Sa nabali akasta. Tinaskain adaw ti mapaglakwam iti mo ma. Makakwarta ka aya. No isuda ngamin ti patpatsyan. Pulos Ay uray si kagayam tungad kat nasuruan ka nga agmuma. Ay nagmayat nga ron, kapitan. Ha? Ramanan nyo, no kayat yo. Tapno ada kaduak nga agmuma. Diyak kayat. Apa di mo makita? Makita ti? Aga po iti mo kat nagadaw ti istin di tadalan. Istin? Nang rona di tasangot ti tirsina ni kagawad. Hay? Nagrugit. Urayan ta dito yung waiting shed ni Tungad. Sige, urayan ta nga rod nga agsublay. Sa taaglugan, iti tricycle na. Ay, una. Anda nga min intulon na. Ha? Na, apay? Marurudak ang makakit-kita. Na, Ay na. Kita. Ay, uray lan na urnong dito tinagtup-tupraan da iti muma. Ay, sus. Ay, una yan. Basitan ti waiting shed. Oh, Una yan dagiti mahilig nga agmuma. day tatidyak kayat. Ay, unay matentar arami din da. Ay, masapol nga agdalos kayo, inteng. Nagado awara dagiti tattao. Agraman dagiti tupra amuma. Ay, sus. Uray da ito'y tricycle mo tungan. Ay, kasla isting. Aglugan ka kay din, kapitan. Papanan nyo? Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Apay, aya. Ay, nakapurpormal kayo mat, kapitan. Da kayo nga agmumuma. Mabalin adiyo ito pra. Dita ayan ti kumkumpurmay. Kas, ano nga kat, mahawis nga ron ti dumamat nga agmama. No ilamang me, awan ganas na. Salbag kayo. Kaya't mo asawan. Iso nga iwarayaw, ti mumayaw no to prayaw. Wen, korek diata. Tapno maawis mat dagiti makakita nga agmuma. Ta agbalin nga rin ti lubong. Ha! Di nakman ang angawan iti kastatungan. Apay ngay mat. Seryoso
Tapno amaw. Ay, makaungot ako na. Takaw, dito sangot ti barangay hall. Nay, ang damit karatula dito. No spitting mo ma. Matula amin. Patpatyam na ito nga, rabid di parenteng. Eroan ko kaya din na ito muma. Tag mumaak dito. Nilaki din na ya. Ay, Salbag ka, pare Badong. Ay, paray. Ay, nagdakilan day ta karatula. Ngam agmumakalata. Why, nabasak paray. Ah, No spitting mo maher. Kuna na may. Anya nga iti kaya nasa unday ta paray. ah, No here kuna na. Di talaang. Hanggang no dito yung ngay ayang kaw. Sana, siguro. Paray. Pilosopo ka. Ah, Ay, kaya't mun sa amit, apatiltil lang ka. ay, na. Ay, sana paray. Apa patiltilan na ngay. Masurong kidi kanya ko ni parinteng. Kahit basol mo maglaang Ha? Ipari da nga rod ti agtupra iti mo maijay sangot ti barangay haul ngem inaramid mo pa ilaang. No, here kuna na mga may hindi nakasurat. Na, anya ko maayat ti rumbang nga isurat da. Kastaw ito yang. No spitting mo ma around the barangay hall compound. Kasta ko ma. Ha? Wine kasi ko ma. Malawunin. Iso mo lang nga iso. Ay, isokit ti bagak ni parenteng. Di na mo ti sasawin na. Di ka man agar-aramay si kabadaw. Ay, talaga natangkan ti ulo ni pare Badong. Ay, day takit din ti pakiap-apaamon, inteng. Gapo iti mo, ma. Wun ata pilosopo. Ha? Ay, kat agpamiting kayo ngamin, Ah, Masapol nga adda maangay a meeting. Tapno mapagsasaritaan ti bumarangay, noan niya ti solusyon dayta. ay, wun sa tadyak magkabailan, no si siya. Gusto ka. Ay, numabalin la ko matiliwan amin nagmumuma. Na, Oho. ay, amangad no nalipatam, inteng, nga adda tayo iti demokratiko a pagilyan. Ay, wun gayam. Paskil ko man dito'y sangot titirsi ng dito'y notes. Ay, kutwan kapitan. Anda meeting tayo. Maanga into no may alawas. Maipapan ka di day ta iti mo, ma. Una, tapno saan ako na ini pare ba daw? Aramid ko lang. Kain si Syaklati mangipapaulog iti dayta protokol. Pasinsya amlatan ni kabadaw. Saan ngamin makimit-meeting. Ay, day tapay ti may sa akagurakan ko na. Di pa'y tumabunumod iti meeting ti barangay. Wan nga rod kapitan. Atakan, tuyang. Wan, badaw. Kahit nalpas ka din ti barangay meeting yaw kada parenteng. Agawid ak ayan no san pa'y analpas. Kahit anya nga tinagmitingan yaw. Amin ka nung agmumuma, mangitugo da iti galawon. Anya? Ano nung ngay mo tagalon? Kaiso ka nung ati pangikabilan da iti tuprada. Tapno saan atila pagtop-topranda. Anya mo tay. Paimanta siya ti makisarita ka ni parenteng. Gumatangak man ti basit nga galon mo, kagawad. Apag isaw, nag-purchase sakit ibabasit agalon. Ay, naglaeng kayo matangay. Ay wan, amok nga minakasapulan yaw. Ay, una. Dito yung amin ti solusyon, hindi tayo parekot ni Kapitan Inteng. Nasaya at malt, no, agtungpal kayo iti protocol. Isugarod ti nagtutulagan dia, di iso ti masurot. Kuwan Noan niya ti nagtutulagan dia, surotan me. Aray, ay, makasalay. No, dapay lang galon dita, tugot-tugot mo. Ay, di ka agreklabaw, nay. Anya, Amin kayo nga agmumuma. Mangitugot kayo, iti galon. ay, adula amin day ta pare. Isupay mga awitain. Just kiki day. Kit masadot ka, mangitugot iti galon. Uwin nga rod pare, makapasadot kun makapasalay. Ay, saan kayo nga agmuma? Kasta ka simple. Ay, hagiginura tayon pare no, ipapili mo ti kaya mau. Talaga, di ka makawawat
Nga, Saan ko nga iparetiyag mo ma? Isungarad nga ko nakagitugot kayo iti galon. Oh. Babaan day ta. Saan anarugitin ti aglawlaw ken daldalan. paray. Tumulong kayo met Iti panaglinis. Uno pan nakalinis ti lugar tayo. Saan nakasta kanayon nyo akontraan ti taon na. Ay, unyag paiso paray. Mala, suray paray. Ay natatabadong. Agtungpal kayo ngaming iti paganurutan ti barangay nyo. Tapag sayaatan nyo matladay ka. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasam. May sa ataw. Ginasot a milyon a pesos ti inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay ako reka. Anya nga tati aramidek ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Dagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay. Sumardeng ka wenno balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. Adda ka, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbagaday di apong nituyan. Adda ka no, kahit ingkali dagiti hapon, dito'y apalitan. Tatamadaw! Adda nito'y kwaraw! Urayan nak, tadalaan kita ay! Ngayon kayo nga rin dito'y sirok tinakilabadaw! Wine! Dito'y, adda kilabataw. Dito'y sikigan na. Adda ka no araw ang nakaturong iti abagatan. Ay, yes! Yes! Nakita ka. Adda nga agpaiso araw. Tatamadaw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ayat ipapanamba daw. Di ka kadiagong ungituyan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kuna day di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asidag tinisuar. Talaga ba daw? Ay na. Iwat mo Huwag ko naklangaruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktor. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktor, marikwanan. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tititiktor. Anya ko timapan mo detektoran. Damdamagay, no dala ko, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo, tititiktor. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Eh, jak ammo Ay, kunak man no amo maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si Kaki Dimay. Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, anya ti bagam? Adda ka di ilimlimang mo, detektor. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda, no awan. Day talang, ti sungbat mo kanya.
Ni tata ba dong mate? Ay, jak kaya ti ado asa ko araw. Ni, abay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tata ba daw? Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no addaw, no awan. Awan, pangala kumangay iti kasta. Awan ti detektor ko paray. Ay, na yan. Kasanungay dahito yan. Ang no adaan mom apagbaknangan dita pangusaram iti kasta ay ket. Ikarigatak ti agsapul iti gatagak a detektor paray. Oh. Kasta ka di paray. Wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? Adda amok anak ka ikalyan ti palitok paray. Da. Ay, agpaiso paray. Un paray. Isong aron nga agsapsapulak iti detektor. Aya. Angam nay. Paray. Siyak tagsapul iti detektor Angam no maala ti balitaw. Ay, di ka danag paray. Taibingayan kantaw. Ay, very good no kasta paray. Angam na pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga na ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok da itaken ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta iti bangko. Ay, kuha. Ay, ada ngamin umut-utang kanyak. Da, asinaw? Ay, kuha. Ay, padak a politiko. Di mo matlamam mo no ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta? Ewan, hindi kagdanag. Ta ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, sanan amasapol nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw, ang mga ramid ka dagiti aramid kumad iti barangay haul. Manuhal daw ti kaawan niya, Siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda ngaming ginatang na detektor kay. Di pa ikit addan kabing ay no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy, no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan. Kapno masapa amaala di palitaw. Ay umayak mag, no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramidag. Ingka agala iti karaot. Ta iso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alaing kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalag amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor pare. Adda nga agpay suaro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor di banda pare. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Adda dito ti palitong agpaiso pare. Bumak ng tanpan. Ay, agore ka pare. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tagdagkalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yay. Sa tanturugyan ti panagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Ay na, kasla mabisinak nga agpaiso na. Aguray, tayapak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman nagtuyang. Daytoy may timirinda ni Parinteng. Ay, agure ka. Anya dayta merienda tayo ngay paray. Daytoy nga di kung kunada nga exotic food, paray. Naimas dayta, paray. Itala ang makitak ti kasta makana. Ikit ali kanamon, paray. Ay, alaman. Kanagti ko na nga exotic po. Sige lang, paray. Ibusan mamin dayta. Mayat
Ay, kitagyaman na ka paray nung magusto ah. Heh. Mas ko nagtumay. Apay ngay. Madi-matati panagkitak paray. Nay. Apay ngay paray. Kaslamatan. Kuti amin na makitak dito. Agraman ba to? Ay, tinasaya paray. Iturong mo pa ay. Tari ang kantaw. Na. Madya talaga direk na ka. Mala, i-relax mo pa'y paray. Iturog mo. Tuyang, Oh, umay ka man. apay. Naulaw ni Parintay. Ha? Talaga nabilag din pakangkaw. Anya ngay nga rod aramidin taitan. Ay kirogyan tan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parintay no kasano ka ano ti balitaw. Kit ilamang ta ti daduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parintay no ibingayan ta. No ngay ado a balitok ti makalimay. Ayun, anya. Sigay, rogyan tangarudin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan. Kaslada, tinamaan ti barita ka, tuya. Ha? Amangan no isudaytan ti nakaikabilan ti balito. Iyasindag mo dito ti detektor, tuya. Sigay. Atoy. Yes, napigpig sa manan ti tayag na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga rod ba Ay, uwin, tuya. Karting ang tati agkalay. Bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-arapa-apa kaon. Nga adon ti kwartata ba daw? Ay, kit-adua talaga. Dito'y tanaro mga tuyang. Na, aglatlati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, uwin nga raw. Unak laki, din no adu abars. Ti balitok ti agdanitay. Kita nga rog no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay na, sapay lang ko mga rog takasta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, kitlaki di ha? Nay, apay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh? Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, uwin nga raw. Aglatlati abasyo ti bala ti kanyon ti linaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumarunong tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga a detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gaya ba? Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutin ti balitaw. Hindi kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dak man. At da detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wen. Agsapol ka man kid di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Dito'y man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy. Naa. Piki daytoy. Awanin na. Sinaorda kaya o tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok? Dito'y. Wananggal. Mamati kayo kadi kanyak. Naa. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. Adda balitok dito nga idulduling kaw, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoray. Sige laang Pakakitaan no pudno mutlaang a detektor dayta. Sige man. Na! Di mo't madetect na ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga rod, pudno ti kunani kwarog apeke dayta detektor mo. Aguri ka man, ta ipadas ko dito'y lata.
Na. Napiksa mo tinti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laeng matgayam ti madetektor dayta. Ay, nukas na. Ay, sus, sinaordak. Ay, tunay jay tumot ngamin apari badong. Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabgabil ni Parintay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglatlate ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati ang basyo ti bala. Lata. Ay. Basol mo matlaan nga. Nagkuna ngamin akas jay taramidam. Nuamukla kumakas yay. Diyak kuman ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kwa. Jak amo piki gayam. Patsin na kuma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang, adayo ko mo anapasamak ti kastoy. Ay, anay ko, anay huston. Anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Ang gayam, ingatan mo iti may sa APK a detektor. Anay ko, anay. Mapitlang! Parintay, umay nakadiman ng kabilan, paray. Ay, di kagdanag, pare. Ay, Pakawanan na kumaparay. Diyak amo alata lang gayam tinakalita. Ayun na yain, patsin na ka pare Ay, napakawan kan pare. Ngamin, napanagnakak alata lang ti kaya di detektor. Detektoran. Kain lata lang tinakaliyo. Agya manakit dia. Ta sa anak-anak bamban na anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay na, tatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisar-sarakan nyo laday ta. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdanga. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di kadidaytan a karton ti ara kabadong. Wine, ay, napanuga ka nagibunag ka nagiti kinarton nga arak mo, maray. Ay, di ka agdanag, tatangdanan ka. Ikan ka pa yan iti may sabote nga arak. Ay na, nagmayatay. Ay, katuwin na kagawan. Basta di mo ibagbagakan ni Kapitan nga ado tilako nga arak. Ay, saan, maray? Apay ko mga ibaga ngay. Nasaya atap nagkinawatan ta kabadong. Apay kaming tagila ko kay tiara kaya, maray. Kiti parpari na. Tagtagarilatan kabadong. Ay, kurang ko pa yung tiara. Tuya. Danyate kayat mo asawan, badang. Mapan ka kumata nga. Dita, ayun ni Marikwana. Anya, kuloy pare mo ni Kapitan Dagla ko iti arak. Adala ko ni Marikwana ng arak. Ilimbang na laing. Kastaya. Ito di tangdang ko mo lang ni Marikwana. Malaman. Dalam buting ngarudan. Dahil nagumbatang iti
arakan sigarilyo. Hey! Sino di lumaban, ha? Da. Hey! Anya dayjay tungan. Ay, jak amo kapitan. Sino di lumaban ko na? Isalbag kayo amin! Ay, nitatabadong dayjay. Mailasin ko jay sa una. Hey! Da. Ay, wood. Takrot kaya! Ay. Jaski kayo! Iso nga agpaiso. Ay, nabartak manan adi atan. Iso nga agpukpukaw. Ay, naggatangan na nga ta iti arak nga ininom da. Ay, day tatijak amo. Lumor kayo Ay, na! agsipot kayo. Naglalaban kayo! Ibagam to ko ni Kwaro Ay! na siputan nyo taglaklako iti arak. Wan, kapitan. Uray adala ko nga arak dita, no awan gumatang, awan ti mabartag. Ay, Anya nga ta, no dagiti laengen tattao ti bagaam adi na gumatgatang. Iparibadong. Iso tagbarbartok. Uray paritam ti aglako iti arak, no mapandamot gumatang ijay ili. Ay, wan nga ron. Dinasaysayaat nga isudalaengen ti bagaam adi na gumatgatang. Ay, wan anya. Ada puntos mo ba nang? Panunutam, inteng. Saan Saan nga amin kat paritan dati agilako iti arak a makabartag. Payman. Kasaritak tuman ni Paribadong. Wen, ano mabalain? Saan ko mga agbartag? San turumwar iti balayda? Kat mapan agpok-kapokkaw iti rabrabi eh. Oh my God! Bataw, Ay! nagawin yan. Ay, bayanak lang di tayo, tuyang. Kahit kapiti agpukaw. Sige Eh. ka. Magagna ka ni Kapitan. Ay, saan ka mabutay, tuyang? Kanya. Saan mo't adakkel ti bulan idirabi ay? Ha? Tapno ko na kumanga ada samsamantong mo paray. Anya? Ay, sa dino ti nagatagam iti arak nga ininomyaw. Ay, kuha pare. Marurudak na eh. Ha? Apay, aramid tinanakam at tao day ta. Jay, kuha ngamin pare. Kwa nga ni, kwa engkam. Ha? Ibagam ti pudnaw. Gimatangan nyo iti arak. Winarningan kayo adi kay agilaklako iti arak. Kwa nga men, kapitan. Inaramid mo manan kagawat kwa nang. Sorry talaga, kapitan. Ay, awan ti, sorry. Kaya't mo man kansaan, ay agmulta ka. Sige. Agbayad ak. Uray manong ati multak. Ay, wala. Ang iti may sa kondisyon. No agila ko kantupay. Kaya't mo man kansaan, ay paklos miti istor mo. Anya? Ay, namulta akon ka ba dong? Aya. No si kantumot nga men. Apay nga min nagpukka-pukkaw kaya. Ay, nabarte ka nga rod, mare. Ay, unay kan. Jak amo tinararamid ko, di arabe. Inton maminsan. Di mo ulitin Ay, sorry, mare. Amok magkay. Nangina ti binayadak iti lisensyak. Isungag lako aklatan. Anya? Ay, nukas na nga rod. Kumata ka man pa iti arak, mare. Mano aboti ti gatangam. Ay, 5 abutay. Gulpi account, mare. Basta di mo ibagbag asabali Wait! Ay, nasaya ata, kadwa kayo ita nga agrundya, kapitan. Rumpeng laeng, tungan. Ay, masapol nga agrunda tayo. Da, kanya ngay mananday jay. Nakaarariwawa da. Ay, nabartak diyan samat. Ha? Pasado alas 11 pa'y matan. Ay, tiliwin tayo nga ron ita. Nagsubli kayo! Ay! Awan, nagtataray di mat aminan. Nagtutubumat gayam da gijay. Sa dino nga tatigim matangan da iti arak. Kat iti aglakla ko Ha? Asino nga taaya? Anyat nagana da itang aglaklakaw. Diyak nga ron amaw.
Andya matikas to yun. Gusto dito ang kapitan. Ang mga ag high blood kayo kat narigat. Uwan nga agpaiso. Ay na, na yan ay. Intayo kay din. Ag-awit tayo na. Ay! Ay, alas 12. Ay! Nay, adamanan agreryaw. Ay! Ne? Ayun na yung rumor kayo na! Ay, Ni manan pare badong ay, uwan mat. Nabartak man ng diyatan. Tapukaw nga pukaw. Nagsabi kayo na yan! Jak matapulan tipong tot ko nakastoy. Rumor kayo na naglalaban na yan! Ay, sus. Ay, agpungtot kan nga perperme, kapitan. Kunakan ka adi ka agbartek kan agpukapukaw. Apay, basol ko ya pare. Kit na barte ka, may. Na Basol ni Mari ko na nga. Tadala ko na nga arak, pare. anya, dala ko na. Wan pare. Ay, naimas magamin ti arak no ko. Ay disturbo ka itirabi ay no agpukapukaw ka. Ay, sorry pare Agmulta ka. Eh? Sana mabalin ti suri-suri. Ay, sana pare. Kasi namuti na. Kapilitan nga agbayad ka iti multam ba daw. Ay, napasubo manay. Nagrawot kan mga men nga uminom iti arak. Ay, just kiki. Diti kastoy abyak. Anya, Basol da ito ni Mari Kuanang. No apay nga na naglako iti arak aya. di mo pa basulan ni Marikwanang, tagimatang kamay. Amo naman ngay pare dati aglako iti arak. Aglako pa ilang may. Kahit amo malagayam nga maapay agumatang kapailaang mag... Basta, just kika may tuyag. Sa ukasaw. Makapahay lang ti kastoy. Hay! Ay, aganos ka, Inteng. Tasika, ti kapitan. May samot na dyan ang marikwanang. Kasla saan akagawad. Ay, Imbis at tulungan nak amang ipatungpal itilay na kapya. ay, talaga akasta no maminsan. Pasaway. Di na amo ti makibagay. Ang muray no kasta, saya atem latta ti trabahom, Inteng. Ay, una. Sakti kapitan. Ang no kasapulan adu sa akida ay aramidet. Anya, Tapno agnakam da. Adda manan parekot tayon, kapitan. Ha! Anya day ka? Dagiti ngay agtutubo dito'y lugar tayo nga buwa-buwa ay kan lalaki. Apay aya. Kat no ag-iinom dati arak iti tangat rabi ijay katurturo diyan. Anya? Katuan. Tiliwan me kumay diyan nagtataray diya kay diti nagpaspas. Makitam day taabunga ti panaglaklako da iti arak. Un garod. Pati agtutubo kat agsyatan. Kunakmat adi kay agpukapukaw no kasta mabartek kayo. Mare, Mangirubrobo ka kabadong. sala nga siyak tinakita daan nagbartek mare. Anya? Uray dagiti agtutubaw, alinakwam iti arak. Nakita da di taturaw. Anya? Wine, iso asaan lang nga siyak tinabartek anang irubuking ka. Ay, na yan. Nauma akon amang warning itikasken ka kagawad ko nang. Kasya na kadi, kapitan. Ay? No kasapulan nga isaradom ti istor mo, aramidem. Ha? Kwa. Ay di mo amo ti makibagay kan sumurot iti paglintegan iti lugar tayaw. Kwa nga men, kapitan. Dakkel ti parikot iti panangilaklakom iti arak. Kasadumat nga binkat. Uray dagiti agtutubo, ilaklakwam. Wan, kapitan. Ti pikto na. Kita ma? Agiinom dan iti katurturudan. Pakawanan na, kapitan. Somat nga men, ti panggalganan siya, akday ta. Gangganan siya ka. Day takot, paglaingan nyo. Day talabukod yung nga interes ti pampanunutan nyo. Winarningan kan ididamaw. Ita, first offense mo day tuyay. Ha? Iso nga agmulta ka pare ba daw? 500. Anya? Ay no aramidem to pay. 5,000 to natin multam. Ay, nagdakuling ngay pare. Ay, una. Iso ano di mo liklikan ti agbartekan agpukapukaw. Talaga adakkel ti multam. Di na
Mabaleng, oray agmulta aklangan itidakkel, kapitan. Jak ka sa pulan. Oray 1 million ti imultam. Anya, May salaang ti solusyon. anya dayta. Isardeng mo ti aglako iti arak. Isaradom ti isturmaw. Anya, agam kapitan. Ay, ikan na ka di iti may sapay agundaway, Ay saan na mabalin? Di mo mo ti sumurot iti pagalagadan. Kat kagawad ka pa'y nga ron. Iso asuri. Ay, nanakwanang, may sakapay matngarod akagawad. Ngam, di mo amo ti sumurot iti paganurutan di ta baranggayo. Anya nga ita, ipasardeng dala ka ngarudan ta tersenam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tilinutom apamigatan banang. Sinigang apaltat. Ay! Intay. Na. Ay, agaw ka nga rudan ta. Mabisin ako. Ay, mabit laang makatutor kamot Ay, Kapitan! Ay, pasensya kayo na. Tasimre kaklatan. Nakalukat mo't nga mintiruangan niyaw. Ay, apay ay marito ya. Umay ko'y darom ni Badong. Na! Nga bain, kinabil nak ni Badong. Katawan mo't basol ka. Anya! Itataada tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak marituyang. Anya ti inaramid kan ni pari Badong ngay. Nabartek asim mangpet idirabi ay, Kapitan. Dinamag ko lang, no apay anarabyan. Kalat matan ti panangkabil na kanyak itinamitlo adaras. Ha! Ay, jak mo da ita. Ti amaw, nagawid lang, idirabi ay. Kakayat kon ti maturaw. Hindi. Nga main, adapin naskin nga ramidak iti kabigatan na. No kasta? Saan mo nga raw nakinabil ni Marituyang? Kasjay? Awan nga rod ti amok ni taparay. Naa. Nga main, naparte ka. Iso adya ka mau. Naa, Di nakulawan. Kasano ako naman nabartek ka nga awan ammo? Ha? Dinto ta kaibagbagam itay nagawid kan. Ta kayat mo ti maturaw. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Paray. Di kaawatan na ron. Asaan ka nabartay? Paray. Aminag. Kinabil ko ni Tuya. Tanaumaak iti aramid na. Ta imbis ko mapakanin nak. Ang saan? Tadamagan na pailang no apay narabyanak. Iso nakapungtutak mo na. Iso nakabil kaon. Agpapanpay basol ni Marituyang. Saan arumbang akabilem ti may sa ababae? Malaksid lang No, ada paltog na. Kaya't mo nga agawan kan kwa na. ngaruda. Anya nga ti makunam ita kan ni Marituyang. Paribadaw. Ay, kwa. Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Aminag. Basol ko ti amay. Anya mo ti makunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Paribadaw. Wenno saan? Uray saanon, Kapitan. Tilakid dawag. Di na kuman ulitin timangkabil kanya. Naswerte ka pa lang pare. Agyaman ka. Tanaanos ni Marituya. Kumusta kayon kininana tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot laang? Wain kwa raw. Tapno malpasin ti amay. Inamin kaon ti basol kaw. Anya? Kasanaw.
Kit agilalaing manan ni Uncle Mau, nga pulaang ta ison ti kapitan. Kunamlan asino nga kisasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nang runa no talaga abasol mau, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol ka. Tadyak kayat ti adupay asaw. Kumusta nga'y Marituyang? Saan na kan akabkabilan ni Pari Badong? Saan mo tan maray? Ngam ti panagbarbartek na, di nalata maikat. Kanayon nga agbartek. Ay, tinaskan. Saan na kan akabilan, Maray? Wen kit de maray. Tiladyak kayat. Nakaar-ariwawa. Ay, kat bagbagam lata. Ibagam nga awan tinasaya at nga ipaikan kwa na tikastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibagaday taken kwa na. Ngam dinak mat ipang pangag. Aganos ka lata. Amok, addan tumot pagbaliwan ni Pari Badong. Ay, bakwanang. Nagbastos kan. Nagkunaasumrek kalatan dito nagtibalay kaw. Na, anya kumangay no kasta. Bak! Ay, kagawad ko anak ko na kuma. No ada sursuraw. Agtok-tok kapay. Sakbay nga umunag ka. Tuktok nga. Adulamin da ita. Pautangan naman iti arak. Kaya't ko pa ito uminom. Sakbay nga agawid ak. Kuha ng baak. Nang rika pa kaon. Nya kamutay. Iso nga ron nga imayak ni tao itamok nga datila akong nga arak. Ala, pautangan na kan. Ay sana mabalay. Napan ka nagbartak di banger nga store. Kalpasan na, umay ka dito. Ay dakayat ti kasta. Anya. Agawid ka kidden. No di ka pumanaw. Awagak ni Kwarog. Ay nalabas ka maunay nga agsasao ka nga. Wala. Ayan ni Tata Bataong nanakwanang. Ay awanan, nakapanawon, Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kiden. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas dito yung inaramid na kanyak. Sige, nasayat day ta na panunot na nanakwanang. Tadi kat agruam. Agsagana ka ba daw? Nga man, indarom na ka ni Marikwanang, gapu iti panang kabil mo kan kwa na idinaminsan arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo, anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat mo ngamin nakasarsarita. Umututang aklahan iti arak. Ngam kunam laki din no sino akalalay nga. Iso da jay nasipat ka. Ay tulungan na mangki dito yan. Ibagam nga dak dito'y balay iti day di arabi ay. Adulamay, di nakman niramraman iti kalukwam. Asawa na. Ngam di naki din tulungan. Anya, ay saus. Apay, imbagak nga garamid ka iti maday sa kantong patulong kanyak. O rayagan ano ka, saan ka tulungan? Kapayaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay haul. Ay diyak kayat timapad. Nung matuloy ti darum kanyak ni Marikwana. Kayat kaw dito'y balay may, ti pagtungtungan may. Anya? Ibagam day ta kanyang kalmaw. Diyak laki di kayat tak, subli-subli di barangay hall. Dayamot kasta. Apay, barangay hall da ito'y balayaw. Ay basta ibagam kanyang kalmo ngayon tayong. Dito'y balay. Kababain mo't no, subliak man na ni Jay. Amuyo mo't gayam ti agbain. Ngam apay nga inaramid yu ti kasjay. Saan na mabalinti kayat mo ang mapasama? Apay kidin na saan ngay pare? Saan na natangkan ti ulom? Kaya't buman kan saan? Ay masapol nga agsango kayo iji barangay hol ka ni Marikwanang. Anya. Padasam ti saan nga umay, nday. Tas siya kung ti mangipatiliw ka kadagiti pan nakabagiti lintag. Ayun na yan. Salpag kidin ti kastay. Ay, physical injury. Kan trespassing ti atraso kanyak ni Kabadong. Gaputa kinabil na. Kan may sa, simreklatan ni Jabalay ka. Ay pudno ka di pare. Inaramid mo day ta ka ni Marikwanang. Ay, uwan pare. Aminak. Kinabil ka. Gaputan na parte kak pare. Iso nga ita. Dawatag ko mati pamakawan na.
Day tati bagak paray. Ay no bilang ta mapakawan na ka ni Marikwanang. Ay aramidem tumanin. Ha? Ay aramid kan tumanan, itidyak kayan. Kat kalpasan na. Aminem adagos, basol mo. Sa kanto dumawat iti pamakawan. Iti kunam kastala ang kalakaan na aya pare. Paray. Di mat kinunak edikan ka. Sada na saya ati agkabil iti may sa ababay. Ngiman dyan iti inaramid mo. Ay, amok day tan paray. Salbag. Kung namasaan na nasaya at kabilain, ti may sa babae. Na, Nga main, kabutang mo ni bakit mo. Day tati amok pare. na. Ay, nagsakit mo ti panagsasaong pare. Apay, ada pa kainaigan day taabanag iti saritaan tayo ita. Ay, awan! Natural lang ti kumabil pare. Lalaki tayo kay nga raw. Ay, sumardeng ka. Ha? Di mo amuti bagbagam. Ay, ti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. Pare. Ay, no talaga malalaki ka. Ag-training ka man para buksingiro. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. Ay, kwa. Sorry paray. Sorry mait Marikwanang. Awan ti agas ti suri. Agasam day nga arabid mo. Idida mo. Ni Marito yang ti kinabil mo. Ngarod Ita, ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mbala, tapno awan makunam kanya, kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Masapol, abayadam, titaktak ko itang aldaw. Asaan naka naglakaw, gapukan ka. Anya pa iti kayat mo akidawan ka ni pariba daw, kagawan. Masapol nga agmulta iti may sa ababaw ni kabadong. Anya. Kan, ikarina adi na ulitin pa iti inaramid na. Nangag mo pare. Anong masasabi mo? Ay, tulungan na kuma paray. Ay, agasam nga itamay sa ababoy ti multak paray. Ay. Aganos ka pare. No di ka kuman nagarame iti dakas. Ket di mo kuman mapagtingtikas to'y. Ay, kasla mapanunod ko pa yan ti. Ay, yabaw. Ti sana rumbang paray. Ay, basta agmulta ka, peryaw! Pari Badong, ada ilakok adakkel ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakil ababoy ti sapsapulag maray. Ay, 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay maray. Ay, ada pa'y bawas day ta apresyok. No mano ti kayat mo, Pari Badong. Ay, di naman kasarsarita maray. Tanapudot ti ulang. Ay, nakag. Na, pagbagaklaan, tamok a pinagmulta na ka ni Marikwanang iti may sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanang. Gapulang tamuda pinagmultanak ni Marikwanang. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre takayat damot amalako ti baboy da. Pangala kumangay may tinagdakkel ababoy nga ididil ni Maribanang. Ay sos, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. No, adamayat nga pautang ka. Ha? Day talaang ti maibaga, badong. Day tangarod tiga pa uwan na pudot ita ti ulok tuyak. Adulaman. Kaasimot ni Pari Badong. Awan samot pagbayad na iti baboy amultana. Apay no ibagam ka ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay bayam tapno adagunggunan na. Nasayat no agmulta tapno agnakam. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay marwam na jata. Tabadaw, ada medyo basit ababoy kaw. Ay, uray adda. No awan mo't lang pagbayad ko iti baboy mo. Jak pabayadan ka na kayaw. Ngimkit day, ada patrabahaw. Agkabiti kanto iji arubaya kiti makabulan. Anya? Dadakkel ba to, ti kabitin. Ay, una yan. Nagdadakkulan na batungay. Iti o nagti makabulan. Di yung pa'y kayat. Babaan iti dayta, malpasan ti parikot yaw. Ay, lakaya kon ko araw. Kinawan masel ka. Diyak kabailanan, ti agbagkat iti batbataw. O di mayat, tapno agkamasel kayo manay. Panagkunakat awang kwarta ni pare badawng. Awan pagbayad na itimulta na ababoy.
Kanya nga ta, no tila taktak mo iti may saal daw, ti pabayadam. Sige. Mayata, kapitan. Ay, agyaman nakagawad. Ang no ulitan ng tumanan ti kasjay, ay, pagmultam iti dakkel. Kahit no aramidin na pa iti may katlaw, ay, paibalod tayo. Agyaman ka, kabadong, takinasarita nak ni kapitan. At ilaangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadam. Anya, Aywan, ipagpagapok ka ni kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy amultam kuma. Ngam no ulitam tupay, ay maysan anwang ti pagmultam. marikwanang. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunul ulitan iti uri asinaw, tinaramid ko king kamaray. Nasaya at nga rod no kasta. Utang mo nga rod an naimbag anakam kin ni kapitan, no kasta. Huwag nga raw. Kinagurak ni parintay. Miso mo lagayam ti makatulang. Iso asaan ako nga agmulta kin ni marikwanang. Rumbang nga raw, ngagyaman ka kin ni kapitan. Wain, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parintay. Agyaman ka tasimken ti asikken ka. Kain naasyan mutken ka ni marikwanang. Ay, agyaman ak unay king kaparay. Kat agpakpakaasiak. Pakawan na kumaparay. Ikaray, agbalbaliw akaw. Win. Agsingsingput akong paray. Di mo sayangan da ito'y agundaway, ngayon paikukan ka. Ay, uwan paray. Hey, kakit agtrabaho iti bang kagyukan ni Marituyang. Sana dahi tagabkabit ter aramidam kan agbarbartak. Kami nagmikidi basol ko paray. Iso pasensyanak ko man. Kala pasensyaan da ka. Mga ano yung madamdama, adaman madamag min asinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saanan paray. Gaputan na kaamiris ako. Ay na, tatabadong. Umanay kuman ti sao, saan arumbeng agsipat ka? Anya nga ita, umdas apakaibarbarangayam dayta, kan pakamulmultaam. Ala sigay! Didon, tinagyipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Lyasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.